Kayung bichaar ke Special Judge POCSO East Jaiñtia District de kset ke ya uleki rembai arpausan snem ye slaitbor ye ke wi ke khynnah. Ya uleki darai penrem hapok ke section 1 ru iwi ke ain POCSO Act dewa kset o dewa pencitom jur baha arpausan snem de lang ke kuna o cilang o hapok ke section san not ru ke IPC de kset o sachi snem de lang ke arpausan snem dewa su ye ke kuna ke wasan hajar. Haga hukum wada penmi da ong wa uleki hawa elat ye o wa klam empen yo yi wasilet ye vele o he wada pano ye kset wadunado neda wadang emu arpa prasnem don hi Wyrta kate. Ya uleki de kem nangkong ha ke arpa kunde tri ubnai September arhaja arpa le wedek set ye o hado ke arpa tri November arhaja arpa san iwa man la asnem ci benai wa arpa arsengi wedaw a ye kini kisingi na kisnem wada kset ye o he wa ya ke hukum rai penrem de penmi ha ke arpa tri uni hi ubnai. Uleki dele uyeni he por wagani ke khynnah em ga semen hayung he por wadang absur ga hagapon. Uleki da slaitbor ye gani ke khynnah ga wadang khat arsnem ha ka arha pratrik u September arhaja arpaule he por soji ijanmit. We da takit ye ni da WPSI JM kurba ka wada e ya ka chat sheet ha ka arpautrik u November arja arpaule.